teşkilat AK Parti'ye de rehberin yeni siyaseti de bir taybeti tenkirni bekal herime çi dibe ev suikasta dilim herif çoğa binirxine rexista terörü PKK ya cuda xwaz çi xwaza bike em beri xwe bidin Diyarbekirê bekal wê der çi tê axaftine herêm çawaye em ê ji hevalê xwe Ahmet Yokuş bistînin Ahmet me behs kir ev nava vê heftiyê da di kes wek suikast wan hate kirine o jiyana xwe ji destan şehîd bûn bi taybetî li wê derê çi dibe PKK dixwaze çi bike di vê yekê de van rêxistinê xwe wisa bikartîne çi ye mesele بله وسیله کرکوه که تیجی آنی زمان مقابل PKK دیسا دست به سوکاس سیاسی کر بریجی PKK دیسا روشن بری کرد دیسا سیاست مداری کرد و دیسا جی سیویل قتل کر دیسا جی دست به متودکی کر متودکی خراب کر چهار روز بری جیگری سروک نافچه لجی Orhan Mercan o cigeri seroke navçeya özalpe aydın hadi jaliye PKK da hatın katılgirin o ev katliam ji ev küçtün ji lehareme hamu velatiyan da teşer mezar kirin yani hamu endamen sazin civakin sivil ji denge ki bilent evcar bertek nişane PKK'din gelo ve metoda PKK yani ve suikastin siyasi den çimmane emici be meyvane khura meyvane me alikare seroke serok başar AK Parti Bres Mehmet Arzu'ya emici person ezmeni eşya ve gelek mazine sereve sakve yani PKK jendamen AK Parti şudhoz yani çimma endam AK Parti o muhalif aj khura kire ve kedev صاغب حقیقتا سری ما و سری ولاتی ما گیش صاغب به سیاستا PKK artık ve siyaseta خارجی ملتی ما گیش برا شیار ببن به تبله فکرنا که orta doğuyu و اوان امپریالیست ülkeyi که وان oyunu دکو دولابی که لسر وان kurmancı fakir demeşini برا herkes bibine برا الشيخ artık bir seri خودن ve mesela براسي او تمي zaten لهمبري قاوسينه خوازن bölge قاوس دركبه çavi onli bölge jibuk ve Suriye فلا inşallah milleti ma devlete khurabe bi hükümete khurabe و براسي و بزانتيا خو و قرارا خو بدن fakat iyice herişi siyaset tesvil dikin evci çaresiz manı burası yani gerek bedid millete mecid bine ve herişkirina ve belki siyaset elver dikin AK Parti'ye برافن جه بترسن جبو çaresiz manik bir havi verdikin yani evi insanik avane insanik şehadetten insanı temizmiş toplum mecime persin hatta ek liçi şehit bir bavi seyit bu ve bavi ulema ki insan ki zane insana vakti kalaman dikirin pürçümek bıçağını meredikeve. Yani masum be suçu te suçevane yek ve AK Parti'de bu nasıl? Tamamıyla masum suçsuz toplum mete askerin toplum ondan sonra insan ki dürüst insan ki zane insan vakti zane ve toplum yeri tu vakayı faydalı ve turasiye ve tu ve evi oyun emperyalist sayı evi örgütü burası tişki jibo Kurda nakı çi zarar hebi zarar edik Kurda kuştun Kurda kuşu bir havi evi insanı ma belki en sucivi giran evi zane bunavi buye yani tamamıyla dınav millet insan ki dağıt haskirin Xuda Teala hakivi nehile ne tişki başı em pır müteessir bunu hakikaten Bres arzu ezmeni نها امدرنن آیدن هادی لبرچاوی 14 زاروکوی دنوا هندر دا لبرچاوی جناوی وی قتل کن yani eftişki çi vahşeti ki çavana geliyor ve vahşeti insana belirtirsin tamamıyla şubuk millet bitirsin yani ne siyaseta sivil lakin dis alan meydan buan bimine ki ve jine mümkünü her roji insana zaten katıldıkken uç katli zevki edisinin
جوان رها سیویل ها عسكر ما عسكر چه غریبانه او جواره عسكر پلیس شخور göreve خود که نبته خود که آتا ته یکی شهید که او دبی بلکی ازور بکم اوا انسانا و عسكر دفج عسكریه برده پلیس دفج نوبته برده ملت دفج سیاست برده yani tişkiwani tun bira yani tişkiwani ne fikrin درک چوته نشری درک چوته sadece milletime Kurd dixapînin van gencê me dixapînin genca bira serbest berdin hege yek gencik ji lûrma şway way belê insana ditirsînin ek dibin jî wan ditirsînin wan li ber çavê hevdû dikujî divê hûn birevin hûn gerî herin ay sona wanî be hinkab ailê wan tehdît dikin bir havi anakayca siyasete jî ve tehdîta siyasete ye yani divê li heremê divê siyasetê nekin bira her tişt ji me re be hûn ji ker xizmetê dikin ji emperyalîsta ji siyonîsta ji yani insanek naxwaz Orta Doğu huzûrek were aşîtiyakek were îja özellikle jî li serê Türkiye jî de Orta Doğu'da mesela en stêrkawî bişox Türkiye'yi hem umuda Müslümanayı hem umuda Kurdayı hem umuda bölgeyi hem umuda Türkayı abi avi dixwazin war şerkî qirêj derxin inşallah insanê me kes li goh liwan nake û her kesê vê li gorî zanebûna xwe wê bîr bînin yani Ezmenî sêm heberê referandum hebû û AK Parti dengekî bilind yani gelek raya xwe zêde kir li heremê em karin bêjin PKK ji naxoze ku welatê ku nêzî AK Partiye bi divan kuşnet ku tek tê jî gote wan dixwaze wan bitirsin muhakkak zaten ev yani anaka birasî me tiştek dixwestin me hin zêde ray beklemiş dikin dî jî li Türkiye en ciyek ray zêde kirî yek jê Diyarbekirê îja ew hem bi anaka evan şaredariyê me yek qayûm hatine ke dişoğulun û millet bi dewleta xwe rasiyê dîtiye tu zane li vir wê nêzik de 350 heb îş adamî wê fabrîka çê bikin ev ji wir de jî panîklemiş bûn yani panîklemiş bûn hem di siyasetê di wan da kirin hem di nav millet di wan da kirin ê wan temamê siyaseta wan li ser kuştinê ye û li ser tirsê ye anaka ji divê em ê millet bitirsînin milletê me natirse milletê me ji بخوا شهادتیا خو چیو ل قرسه دایه چیو ل ارزورم دایه چیو ل چناخله دایه وی ملتا و ترک و کرد جفدو نای قطاندن او حیال تشتک او yani bir dinin او حیال و براشور عقلی خو بسری خودن ملت artık جوان فهم کریه یا برال خصوصا نرن yani نهاش فهم درنن همو اندامن AK Parti li ser vazifeya xwe kes de ji vazifeya xwe bernede û bêtir çî karê xwe jî û doza xwe jî devam dikin. Yani em hin betir sarılmış işe xwe dibin yani siyasetek em dibin hin em düzgün bikin hin ji milletê xwe alîkariye bikin milletê me jî bira pêşkeve bes vê kuştinê bes yani evî millete qedera millet wanî yani ve ne kadar ve tamamıyla oyunu ber emperyalista örgüt şid bir örgüt kesinlikle amacı zaten binebaşiye yani xbaşi bir nişandan bira kesneyi kapandın şu örgütü bir seviyeli yaklaşmış ve en örgüte baş bile tehlikeliye. Brezardo naha em dirine dinava salekî da 8 rêveberên AK Parti li heremê ji alî PKK'de hatine kuştin yani PKK bi van suikastên siyasî dixwaze kaoskî çawa pêkvîne yani mesela hemen nêzîkî me de Sûriye heye berê Iraqê bû van huzursuzluğa li wan dernader dikeve ew dibînin ew li çepika dixin yani derdê wan vê bölga me jî kaosik werê tê bicî bikin millet ji devletê koparmış bikin siyasetê ek de AK Partiye dikin li bölge zaten tek AK Partiye û ewin îja ew dibên ew ê hezm nakin yani ew ek birê derin dibe em ji bo edaletê yürüyüşê dikin ê ji bo demokrasiyê û insan haklarî û ji bo barişê güya îş dimeşînin rê dimeşînin tu em li wan dinerin tamamîle ek